Mark Rial. Caesar's kachin kakelata ol macharamen. Murin rana kay Caesar's apil pureng kachla Capernaum. Rongan kach ni chen paso ap lok sali. Makareta aramas chocho pokontong ni imo o koichala lale o bilnan wanimo. Apkin kachin kawewayang rail masan and coach. Nintoken mamasan ol macharamen pa uswusuk kotong re. Aminan men ro roon bamen. Eri, niar socha kapetolong o kayong mpensises, pue kikoichen pokono, re ko parapesang peon imo, kainaneti wasasises kachkachiew, o kakirtiong nan imo mpensises, men ro me macharo mimi pewe. Ni sises kachin mangyata arposon laut ap masaniyong me macharo. Nei kampakapay, tipamkan lapatar. Son kawewen kosan na kay yang momot nan imo. Irail eri mga lalaki. Yatuan ol menech kakuyasongan lokayawech. Pwe elalawa coach. Is makaklapata tipakan kay te coach kaleb. Sisas matang mangyata ar mga lal. I eri masan yung rail. Tama kumail mga lalaki songan lamalampukan. Menya memangay enintang all machor manage. Tipamkan lapatar, te enta uta, alakiyaman o kokowe. Eri, ipan kasalayang kumail tuwan nin aramas an kimanaman en lapata tip nin sampa. I erimasa niyong memacharo. Uta, alakiyaman o kokowe ni imomo. Memacharo eri uta cha mon masarail ko. Parong kiyew o matangacha kokola. Irail koros eripuriamoy kila ko walap o kapkapngaki coach pachapachowan. Sa saikinchok lang ata mekoch metuwechamech. Sisas kachin malipe libay. Sisas pilpureng puralang ni ororan len kalili. Aramas chocho pilpokon penere apil kachin chapiata patak o ngirail. Nia kach kola wasao ap masaniata son taxes men etelibay nin alpius me uyamomot nane opiso. Sisas eri masaniyong. Koto yang yela. Libay eri utache yang ala sisas. Katakate o sisas ap kachtiyong konoch ni imwen libayo. Ason taxes kay o aramas sakan kan chocho yang sisas o sabwal machon patako moteng chepelo o machocho rerail makin yang itetawen salisisas. Akay son kawewen kosan neto makisen parsiko niyar kilangata sisas kachin yang konokonoch ren songen aramas sakan kan pukach o ren son taxes pukach re kalalapakata ren sabwelme chon patak kopachowan. Dame ekin yang ki konoch ren songen aramas pukach. Anisisas kachin karongetamech ap masaniyong irail. Aramas kelail kan socho kinanana son wini. Po irail masomau kan. Ngay isocho koton luka aramas pungkan. Po metipanakan. Beitak tuan kay sisol. Bakeo nin son peptais chon patako o parsiko uya kay sisol. Arabasa kay pachoto ren sises kalalapak re pachowano. Dame nin son chon patako o nin parsiko kin kay sisol ki asabol mamuikan socho kinyang. Sisas erikachin sabang rail masani. Pota, kumail leme mechon kapar en kamatup en kopopot pan kay sisol nintokan ol kamoto mimi rerail resocho kak. Ap anso pan koto me ol kamoto pan pet sang rail ri anso me repan kay sisol. Socho makin teibinayong kisin mwain luko kap peon cheyen sakit mereng. Pwe mwain luko kapo pan nurpene o cherasang ekis luko merengo o cheyo pan lautla.
Soja na kinutagiyang wine cup nan et kilin man mereng. Pa wine cupo pan kawela et merengo. Ira koros wino o eto a pan ola mal. Yei me wine cup kin mawongache nan et cup. Beitak tuan ranen sapat. Ranen sapat ew, sisas ap kachin kaidla nan machin wheat ew. Sabwal me chon patak ko meyang re ap tolungata wan wheat kay. Parasiko er pacho wanong sisas. Kom masani pasabwal mamuchon patakan uya mekoch mekosta neto kay napui enter uyawi nin ranen sapat. Sisas kachin sabang rail masani. Kumail socha kun watak tamete pichuyataro anso me iyo yang ayako tupaklaw. Tuwane petalong nanchen pasen coach o sakanlap lawasarawi ko ni main samoro lapalap apayatar. Tuwan kosan na to, samoro kanche me muy moyong sakan pilawapukach. Atepich sakanta o pilkiyong yang ayako para en yangkang. Sisas apil masani. Ranen sapat uyawitang nin kamauben aramas. Akaitek aramas ong ni kamauben sapat. Yei menain aramas mepil utan kaunen sapat.